nga ai koblai pi ki perlok baro ke bistraban page ki video hakane ka channel na lari entertainment te perlok mentang wan rai sepi ya kane kala notice jong kalau kidro te perlok baro menta tungin di sengap bat tungin di page ya kane ka tiket lo kidro kane ka notice ka khot sobhaya baro kalau kidro ba at penyait dekat Saint Mary's Higher Secondary School Rangblang na kabentaka Golden Jubilee jom mentaus nem akhir rapsan kajaka hi kandayang tepo Saint Mary Mini Stadium Rangblang bat menta perlok tongin page ya ki price jong kane kalau kidro de perlok suabingin pois ki price jong kane kalau kidro ngakar pada pib boro iwe boro kamtam ki badai na kane katany bat ki bomdai ru na kane katany Rangblang kalau hal po Southwest Hill District des ngau bah perlok ba nginis nok tilang ha kane ka benta ban rakhe kane ka Golden Jubilee taus na hari arupsan kabalo hang ne po Saint Mary Mini Stadium Rangblang kabalo tang sispa tangka kador juga tiket de perlok boros ngau bah tongine don bentalem banginis nok tilang ha kane ka jigrakhe kane ka Golden Jubilee akhir rapsan kabalo tang sispa tangka kador juga tiket lo kidro bar lo dati kwa bersitir online ru pila bantit bar sa jipe haune unombar bala airum pra line not sau line not ru kandai jipe bar whatsapp une ude unombar bar enda pila dep sang bahasa screenshot bat ngin sapa yapi ya tiket te menta perlok tu ya no ski price uban yo ka price kaban ni kong hakane ko lokidro unyo daga kali brand new alto keten lane daga pisa ka boy songdor lailak tangka bat uban yo ka price kabaar hakane ko lokidro unyo daga pisa ka boy songdor silak tangka bat ka price nomor lai kalau sampai wajar ke price nomor sau kalau arpe wajar bat ke price nomor san kalau sipe wajar tengah bat ke tarik kan long haka kapra tarik benai sipe akhir san bat ke por penilai kan kalau kidro kan long haka por sau beje janmin bat mentap perlok tu gini saya skor kini kimat ke badan kam dengan keren sudah ketin English dengan sak penkelapat sudah ketin kasih number 1 price should be claimed within 30 days from the date of draw. Ya ka kusnam lani ya ka price. Pidai ban wan sim hapo lai pusngi nadu ka singi balapan long ya katai kalau kidro. Number 2, the result will be published in leading newspaper. Bad ka result juga ne kalau kidro. Ansa permenaru hakikot khabar kiba kampau kamadha. Bad ansa penmiru haki social media ki channel ki baper ka number 3 not on damage ticket will be entertained on pediansu ya tiket ki balajot ki balapra nomor kata perlok sung bahasa ribha basumar bhai ki tiket khana makinom jot badwa pindam le noi ya kan ka kabuk siar ka jompi lese philong ki badon bok number 4 live telecast on the result day but on penbena pajba lane pedi pajba ya ka result jawaban kalau kidro hakate kasi ka number san in case of any dispute the decision of the committee will be final and binding balaradon kano ka jing ya sutu bakla kara juga komiti kalong kabakadu bat kabadai banbut da baro balada pimsya ya kan notis des ngabah perlok sapun kini nomor kenapa pindup saya bah kini nomor pun pranyo kenai pranyo iwe kenai not sound riu sauwe pat pranyo prasau nyu sau sanpra sauwe pat pra lainyo laisau sau pra kendai hang nelasil do presiden sport committee baru secretary sport committee de koblai sebun perlok baro
ngin se keduk pat hakawai pat ka video bar sngo bha parlok sa share le mekanya ka video sa ki parlok ki jong phi khnam ba ki parlok ki jong phi ru kin duk te bia kane ba kan long ka ji mentoy na ka menta kane ka ji rakhe ya kane ka golden jubilee jarupsan ka berlong hang ne ka jaka hapo Saint Mary mini stadium hang teh poranglang te khoblai sibun parlok ngin se keduk pat hakawai pat ka video. All the best and good lucks.